Assalamu alaikum. UATV Киевден яйын алып бара. Сізге Украинаның ве дүнияның мұйым хаберлері хақында тариф етеміз. Киев Чемпионлар Лигасының финал ойынынан соңра футбол байрамындан ади аятына қайта. Киев yüksek seviyeli tedbirlerini keçire bile. Bunu UEFA президенті ve Paytaxtның yolbaşçısı tasdiqladılar. Alexander Çeferin ve Vitali Klitschko Çempionlar Ligasının finalı keçirilmesinin neticelerini müzakere etti. UEFA президенті Kiev'ge ve şehir yolbaşçısına güzel teşkilatlandırу için teşekkür bildiriyor. Yesterday and days before. Sonki günleri hiçbir hata olmadı. Her şey için teşekkür bildiremiz. Musafirçenlik için sağ olunuz. Eminim en azından muhlislerinin yarısı mutlaka kene Kiev'ge kaytır. Şehir Çempionlar Ligası gibi büyük bir hadiseni kabul etken olsa, hangi diğer hadiseni de keçirip olur. Siz mutlaka yapıp olursunuz. Kiev'de işgal etilgen Kırım'da tutup esir etilgen Ervin İbragimov'a kol tutup dostluk futbol maçı geçirildi. İlhak etilgen yarımadada futbol turnirlerini teşkil etken Ervin'ge kol tutmak için iki Kırım tutar takımı futbol meydanına çıktı. Oyunға muhbirimiz de barıp geldi. Adalet ve Yuha futbol takımlarının azaları Kırım tutarlarıdır. Oyundan evvel klub giyimleri üstüne Where's Ervin yazısı ve failin suretiyle futbolkalarını giyeler. Ervin İbragimov'a kol tutup maçı. Bilginiz gibi bu insan gayip oldu ve ondan hala da hiçbir haber yok. Onun kendi milli cemaat faaliyetinin ile aktif uğraşkanı vaktinde o sportka, daha doğrusu futbolga büyük dikkat ayıraydı. Ervin İbragimov yarımadada Kırım Tatar yaşlar takımları için turnirlerini hazırlaydı. Futbol muhlisi olup, özüde oynaydı. Kiev'de geçirilgen destek maçına işgal etilgen Kırım'dan koçup gelgenler, faaller ve meclis azaları geldi. Aktemçi Gos Ervin'i şahsen bile ve onun futbol sevgisi hakkında tarif etti. Я вспоминаю, как он мне принес. Turnirde elde etken sonki medalini bana getirgenini hatırlayım. Takım Kıbrıs'a galiba bargan edi. Meni o vakit kameradan endi çıkarmaydılar. Bana televizordan gösterip, "Ahtemağa bu sizin için" dedi. Teessüf ki artık men onu görmedim. Bu medal ise evimde şimdi. Onu göreceğimi umut ettim. Takımlar 30 dakikalık iki kergin tayımını oynadı. Ciddi oyun yutuksuz bitti. 2-2. Тут счет и результат не имел. Mında hesap ve netice mühim değildi. Güzel oynadık esası, yaralarsız. Ama oyunda biraz gayret yetmedi. Top vurmağa pek isteydik. Ama umumen oyun ala geçti. Acayip muhitti. Teşkilatçılarının etkanı gibi maçının maksadı Ervin'in tuğanlarına Kırım Tatarlar ve Ukraynalılar tarafından olğan destekini göstermek. Hem de işgal etilgen Kırım'da tutup esir etilgen diğer faaller hakkında hatırlatmak. Daima Rusya Federasyası elçihanesi yanına çıkanımızda gibi değil, anda her ay aksiyalarını geçiremiz. Bu sefer ise faaller Kırım Tatar Milli Meclisi ile beraber Ervin'in ailesi ve onun özüne kol tutu futbol maçını geçirmeye karar ettik. Bu gibi şekilde de dikkat celp etmeye umut etimiz. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurasının azası Ervin İbragimov 2016 senesi Mayıs ayında tutup esir etildi. Rusya yol teftişçileri urbasına kiyingen iki adam Bahçesaray'da İbragimov'un maşinasını toxtatıp, onu kendi mikroavtobusuna zorlap oturtkan edi. Bunu video nezareti kamerası kaydetti. İbragimov'un bulunuv yeri hala da belgisizdir. Moskvada Kreml mabüsü Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'a kol tutmak maksadı ile bir kişilik aksiyaga çıkan kızını politsiya tutup aldı. Kız ellerinde Oleg Sentsov açılıkның 14. günü yazılı plakatını tutup duraydı. O politsiya bölümüne getirildi ve habername verilmeden tedbirini geçirgeni için ona karşı protokol tüzüldü. Sentsov Rusya'dan Ukrayna siyasi mabüslerinin azat edilmesini talep edip Mayıs'ın 14'ünde muddetsiz açılıkını ilan etti. Onu Rusya kuvvetçileri 2014 senesi Mayıs'ta işgal etilgen Kırım'da kanunsuz surette tutup algan edi. Yarımadada terör eylemlerini hazırlaganında kanunsuzca şekleneydi. 2015 senesi Avgust ayında Rostov'da Şimali Kafkaz Bölge Harbi Mahkemesi Sentsov'nu 20 yıllık katı nizam hapis cezasına mahkum etken edi. Yamalo-Nenetskiy muhtar bölgesi Lebitnangi şehrinde tutulan bir sıra halkara hukuk korçulav teşkilatları Ukrayna rejissörüne kol tutalar. Tışkı siyaset boyunca Avrupa Birliği'nin yukarı temsilcisi Federica Mogherini Rusya'nı MH17 kazası için mesuliyetini tanımağa çağırdı. Bunun hakkında o Brüksel'de Avrupa Birliği memleketlerinin tışkı işler nazirlerinin oturuşu arifesinde bildirdi.
Отырыш вақтында назирлер Газа шәрітіндегі вазиетні, Иранның өзек программасыны, Авропа Бірлігі ве Америка Бірлешкен Девлеттері арасындаки мунасибетлеріні музакире етежеклер. Авропа Бірлігі әр вақыты мен 17 қазасының тақиқатына қол тұтам. 28 саза девлетті ежбу тақиқатның сон кен нәтижелеріне қол тұтқаныны кені бір керет тыздықлады. Русияны бұл месулиетні ұзыне алмаға ве қабатлы шығысларыны тапмақ үшін япылған ғайретке қошылмаға чығырамыз. Малайзия авахатларының Boeing 777 учағы 2014 сенесіні июльнің 17-сінде Донецк вилайеті üzerinde ұрып түшірілген еді. Учақ Амстердамдан Куала-Лумпурға учайды. Учақта олған 298 адам элак олған еді. Халқара тақиқат тақымының нәтижесіне көре, учақны Русия территориясынан ишғал етілген Донбасқа кетірілген Бук зенит ракета комплексінден учырылған ракета ұрып түшірген еді. Кечкен авта халқара тақиқат группасы тәтқиқатның арадаки нәтижелеріні тақдим етті. Оларға бинайын Бук Курск живарындаки арби базадан кетірілді. Анда Русия силалы құветлерінің 53-ші зенит ракета бригадасы ерлеше. Америка Бірлешкен Девлеттері ве Авропа Бірлігі арасында Украинаға силаның, шу жемледен танкларға қаршы Джевелин ракета комплекслерінің берілмесі мәселесінде аңлашылмамазлық жоқ. Бұны Украина мәселелерінден АБД Девлет департаментінің махсус темсілжесі Курт Волкер білдірді. Қайдеткені кебі Украинаның өзіні қорғаны дегерлерінің есе оңа ярдым еткені мантықлыдыр. О Донбастаки зиддиетіні сыжақ женг оларақ адлады. Месулет есе Русияде олғаныны қайдетті. Әмді хатырлатқаны кебі кечкен авта женкәверлер тарафынан сульх режимнің бозылмасы бойынша рекорд автасы олды. ОБСЕ 7000 атышыны қайдеткен. Шимали Кореяның етекчесі өзек силасызландыруға азыр. Бұны Женуби Кореяның президенті Мун Чжэ Ин Ким Чен Ин иле музакирелер нәтижесінде білдірді. Жұма әртесі күні олар силадан арынған бөлге Панмунджом койынде көрішкен еді. Музакирелер әвелден илан етілмеген еді. Ресми малыматқа көре екі Кореяның лидерлері апрелдің 27-сінде имзалынған бейаннеменің амелге кечірілмесіні музакире етті. Ғарби матбуат васталардың тахмин еткені кебі Корошовның кечірілмесіне АБД ве КНДР лидерлерінің саммиті бойынша олған белгісізлік себеп олды. Сайғыл сәрждер, бүгінге бұл соңғы хабарымыз еді. Daha жоқ малыматыны Укринформ сайтында да тапа білесіңіз. Сізге хайырлы апталар тілейміз. Сауықпен қалыңыз.